Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U naħseb u hija l-bajja tagħna. U naħseb issa drajtu li qegħdin f'dal-post partikolari sinjal li din il-bajja li ħanaraw illum ħatkun qiegħda tħallina. Ħatta bi kbira, Filli min-naħat isfel ta' Malta, immorru li naħda fuq, sinjuri, tinqala bi sfortuna kbira il-bajja tar-Rivjera. Issa jien vera qalbi maqsuma x'di waħda mill-bajjiet favoriti tiegħi san. Veru? Hija ta'. Fimni, apparti il-qalb maqsuma lestu ruħek għal-battikata. Battikata tara, ċimma namluwa xaħna demokratiċi u la-votaw kontra u fil-verità ma votaw xarawlek, irridu namluwa, tlaqna, ħannisla. Aw, jgħidu tqila, mhux tqila ta' Hekk, wasalna Golden Sands. Ja, ħasra. Ħafna jitħawduha, anka jien. Hawnhekk mhux hemm, anzi itla' mija ħanfehmilek. Ma sax fehmilek. Minn fuq. Isma' Taf kemm hawn taraġ. Imma inti mhux hekk tara, inti tittajt, you don't have to see the whole stairway, just take the first step, tlaqna. Ħanina bala, sa fuq. Għazim ma nistax nispjega ħin in-nofs. Fuq, ne. Many minutes later. Li rrid ngħidilkom minn fuq huwa biex ma nitfixklux. Illum ħankunu qed nitkellmu fuq il-bajja tar-Rivjera, magħrufa bħala tar-Rivjera, illi fil-verità tiġi għajn tuffiħa li tiġi din. Issa, bajja vera viċin illi li kienet fixkilni għal ngħidilek hija l-bajja ta' Golden Bay li tiġi din. Viċin, forsi kontu titfixklu l-isem, imma ovvjament mhumiex l-istess. Taf li aqqas kont nafa dil-biċċa xogħol? Min jafa li xogħol tar-Rivjera? Mhux fi żgur, imma li hu żgur li dil-binja llum delapidata fi żmien kienet lukanda bellezza isimha Riviera Martinique. Riviera Martinique. Ma nagħmlux mod ħolxalek u ġib iż-żejt li għalek forsi baqa' magħrufa bħala ir-Rivjera, Jaf. Imma, aħna mhux għalhekk ġejna, għalija kollu ħela ta' ħin, għax aħna rridu informazzjoni ma' ħela ta' ħin, aħna rridu il-kriterji. Irridu naraw dil-bajja kienx ħaqqa tikkwalifika mal-bajjiet ta' Malta, morru? Ħarġajna rridu niżlu. Ittara, ma sax ma fuq, le, ma fuq le. Mela, Anthony. Kif inti, Anthony? Mux ħazin. Sella lik ċikku ta' żurriq. Salli li għalih. Mela, zomma, damma nerġamur iż-żurriq biex nagħmel lek di. Ħattu jielu fuq il-dik issu. Is-sonori jielu tajjeb. Qolx ġibni fuq t-tivita. Le, da għal-triq tagħna. Isma' kemm ilek Parker hawn? Dis-sena nagħlaq 21. Kemm il-wieħed rajt? Tira bil-sinu maqtuħ, dik hawn, b'nifsu maqtuħ dik it-tela. ħanajdlek nasib salvajt nasib disa minn nies. Żrejna? Waħda kienet pregnant kieku ma tfajtilex l-ilma tal-qed il-ġenna bil-bejbi b'kollox. Oħra milex jumejn ilu hawnhekk batt it-tazza. Xarraf da? Tagħmellek hekk. Ejju ma mill-mewt. Għax jibsa dik it-tela, Ejwa. Jew jibsa dik it-tela. Isma' jiena nawguralek. Waħda mill-ewwel affarijiet li noġġudikaw hija l-aċċessibilità. Issa, dil-bajja għalija nara li ftit speċjali għax fiha dil-battikata biex titlaw tinżel. Allura qisu mhux kulħadd ħajaqbad u jiġi bħalma b'dik il-faċilità. Kif qalilna l-Parker hemm min kważi miet. Biex telaw niżel. Għalhekk jiena naħseb li bħala aċċess
mhuwiex aċċess easy għal kulħadd. Le, però mbagħad għandha l-plassis għax bis-saħħa tekk ukoll ma tantx jiġu nies li law. Jiġu ta' ma Jiġu, ma infatti hija famuża issa taraw kemm ħaltaqgħu ma' nies famużi issa taraw iktar ma mmorru mifquh ikun hawn kollha jiġu minn barra l hawnhekk. Imma apparti hekk il-kwalità tar-ramel hija xi ta' barra minn hawn, vera sabiħ. ramel? Le, ma nistax għalih jien ma għal ħadd ieħor li jħobb ir-ramel huwa sabiħ anke l-kwalità tal-baħar li hemm li tittoqgħod naqra attent għax kultant jobrom. Speċjalment ir-riħ ikun jew il-barra jew il-ġewwa waħda minnhom jobrom. Tajjeb. Mhux hekk. Jien ma nistaqsix dan, jaħares li l-bandira tal-daw, tal-gard, jekk ħadra, no. Mur kelmu għalek Ħansaqsi. inċidenti. Mela ħanaraw tistax tow mill-lum. Sorry, sieħbi. All right, l-lum biex tow? Thank you. Tara, msarraħ rasi l-għammu. U kif għattilkom hawnhekk jiġu ħafna nies famużi, fil-fatt hawn Zac Efron. Zac? Sorry, Zac? How are you? 19. Zac Efron? No. Yes, you look really like him. Where do you come from? Yes, Italy. Ah, Italy. Ah, okay. You no. like the beach? You like the beach? Yes. What do you like most? The girls. The girls. Thank you, huh? Bye. Schwarzenegger? Schwarzenegger, not Schwarzenegger. No, I'm not Schwarzenegger. Nearly. Nearly. I You think I'm thought good like that? because I thought you were VIP. Why I'm VIP for what? Because this is VIP in everyone. Oh, what's a YouTube channel? Huh? A YouTube channel? No, it's on Facebook. Where do you come from? Italy. Italy? Italiano. Italiano. Do you like the bay? Do you like the the... beach? It's man, it's nice. It's good. Okay, It's very good. Thank you. Sorry, Bye, I Arnold. thought... Thanks, guys. Bye. Good luck for the Euro. You Angelina? No, What's your name there? Stephanie. Oh, Steph. Hi. Do you like the beach? Yes, very much. Ah, okay. I thought you were someone else. Sorry. I'm very sorry. What do you like from here? Because we're doing a competition between the beaches and we're trying to figure out which beach is the nicest in Malta. The fact that I don't see any buildings. Ah, that's true, eh? Vero, eh? Thank you. Bye. Issa ħsib ta' Angelina Jolie mill-vot. U wara l-gard insibu il-bandira l-blu barra dawk iż-żewġ tfajliet tajjeb illi il-bandira l-blu hija ċertifikat illi Bandira ta' ċertifikat illi jingħata lilek jew lil-bajja ovvjament fuq diversi kriterji. Ċertifikat ta' kwalità nistgħu ngħidu fuq eżempju faċiltajiet tal-madwar, fuq rispett lejn l-ambjent, fuq sigurtà. Ifhimni dik hija xi ħaġa illi tur li dil-bajja bajja top. Ma għarfa għodun duru għana, taħseb li domin jawx xesir daħlu fih biex tawam il-bandira. Ija. Għala tajba l-bajja, għodun il-għabu. Għanżilna u isfewna kħuħat li mill-lol għandu minn bandira blu għanna jelsu. Minn żor. Insomma, taf min jinżel ta' kull-jum? Min? Tal-Gaia Foundation, għax huma jieħdu s-siplerja kollha u jaraw illi ir-rispett lejn l-ambjent jinżammu mhux taf xejn għaw ambjent vera sabiħa. Waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li hawn f'dan il-bajja hija il-veduta spettakolari 360 degrees. Mhux int. Għaw natura mill-isbaħ u l-baħar, ħafna turisti u anke Maltin jiġu hawnhekk biex ikawdu ix-xemx nieżla u tista' ukoll tara hemm fuq ara it-torri ta' Għajn Tuffiħa magħruf ukoll bħala torri ta' Għajn Mixkuka illi dak kien brihom il-Gran Mastru Lascaris. Ejja, kien għalli. X'nagħmlu? Nibdew tilajn? Għambim maħna, sperit falli l-Mark Parker. Ejja. Tlaqna, u samma nitilaw, intom tistaw taraw il-bajiet li baqa fil-cosplay għaw 3 darbit. Ħajma, ejja dan, ejja. Bajja ta' San Tomas, iż-Żejtun. Arlapsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Melliħa. Dellimara u l-Inħawi f'Marsa Xlok. Il-bajja ta' Hondo ir-Rummin il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. San Pawl il-Baħar. Pretty Bay f'Birzebbuġa, Golden Bay il-Melliħa, Ġnejna Bay l-Imġar. Ejja. 6 għax għawid number. 5, 4, 3, 2, 1.
U għada taraċ kollu, nħajrukom biex tivvutaw għal-bajja favorita ta'kom. Bla taraċ. U le, favorita. Importanti, naqtaħkom ta' taraċ kolla għibu. Nsalmulkom. Il-birra. U hija, għallu. Lex, ħalli, ġajna, di tradizjoni. Għara unaħdu għamil gabbana taw. Le, nara xniz dejja. Lex, xbaqala, taf kam għandna xolxna. Cheers, għana? Cheers, ġmi. Istajna ma xejka jni ġaqsek, ha? Għakom il-ġumadġi.